Reka nongere mbahe ikaze mbashimire kwa mukomeje kubana natwe hano kuri GCTV televiziyo kugezaho amakuru mashya kandi agezweho buri kanya, dore ko rero buri munsi tukugezaho byibura inkuru eshanu nyamukuru zagiye zivugwa buri munsi. Amakuru mufite nonaha nuko ngo Uganda yahangayikishijwe na kajugujugu kabuhariwe z'intambara, ivuga ko rero u Rwanda rwaguze hariya ruguru mu Burusiya. Ibi rero ni ibintu biri kugenda bigarukwaho hariya mu binyamakuru byo muri Uganda, nubwo kugeza ubu u Rwanda rutari rwamurika izo ndege. Si ibi byose biri kuvuga kubera iki? Bari gushingira ku cyo bavuga ko guverinoma y'u Rwanda iri kugura izo ntwaro zose. Ese kuki bibahangayikishije ibi byose? Ibyo ngiye kukunyuriramo muri makeya muri aka kanya, ntucikwe rero. Icyo ngusaba ni kimwe no gukora subscribe niba utarayikora, ubundi ukanda aho hantu handitse subscribe, maze tugumane 5 kuri 5. Gukomereje n'aya makuru rero, kimwe mu binyamakuru bivugwaho kuba cyegereye cyane guverinoma ya Uganda kizwi rero nka soft power gikomeje gushimangira ko u Rwanda rwitegura gutera iki gihugu nyuma y'amakuru kivuga ko gifite yuko u Rwanda rwaba ruherutse kugura mu Burusiya kajugujugu z'intambara zo mu bwoko bwa MI35, cyemeza ko u Rwanda rutaziguriye kurwanya inyeshyamba gusa. Iki kinyamakuru rero kivuga ko u Rwanda rurimo kugura ibikoresho bya gisirikare bikomeye mu Bushinwa no mu Burusiya rwitegura gutera Uganda. Ese nibyo koko? Bisobanura ko u Rwanda rusanzwe rwaraguze mu Bushinwa uburyo bw'ubwirinzi buteye imbere bw'ibitero byo mu kirere. Gikomeza kivuga ko rero kuri ubu amakuru gifite yemeza ko ubu u Rwanda rwongeyeho indege ebyiri za M28 na kajugujugu enye zigaba ibitero, cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza zitwa attack helicopters zo mu bwoko bwa MI35 rwaguze mu Burusiya kuva ahangaha. Ngira ngo muri kubona ku mashusho iyo kajugujugu iri hasi niyo bita M28. Uru rubuga rwakomeje rero gushyirwa mu majwi na guverinoma y'u Rwanda kimwe n'ibindi binyamakuru bitandukanye hariya muri Uganda, rubishinja rero gucishwamo propaganda zigamije kwibasira u Rwanda. Ruvuga ko imibanire mibi y'u Rwanda na Uganda yabaye mibi kuva muri Gashyantare uyu mwaka, ubwo u Rwanda rwakumiraga ku isoko ryarwo ibicuruzwa byo muri Uganda. Ni mu gihe nyamara umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi watangiye rero kwigaragaza mu mpera z'umwaka wa 2017, aho rero byatangiranye n'itabwa muri yombi rya hato na hato ry'Abanyarwanda, ndetse bamwe bagakorerwa iyicarubozo bitwa intasi nk'uko ubuhamya butandukanye bwagiye bubigaragaza. Hakiyongeraho rero n'ikibazo gikomeye cyo gushyigikira abashaka gutera u Rwanda, nk'uko nagiye mbibagezaho mu makuru yagiye atambuka. Uru rubuga rero rwitwa soft power rurakomeza ruvuga ko u Rwanda ruzavuga ko izo kajugujugu rushaka kuzikoresha kurwanya inyeshyamba. Ku rundi ruhande ariko wakwibaza niba hari uwo rugomba guha ibisobanuro ku kuba rwaguze ibikoresho bya gisirikare, ariko ngo ubushobozi bw'izi kajugujugu burarenze cyane ku buryo atari zo kurwanyisha inyeshyamba zisanzwe. Kuko rero byanditswe n'iki kinyamakuru cyanditse ngo u Rwanda ruragerageza kuringaniza n'ubushobozi bw'igisirikare cyo mu kirere gikomeye cya Uganda. Uru rubuga rukomeza ruvuga ko andi makuru rufite aturuka mu badiplomate yemeza ko ikibazo cy'u Rwanda na Uganda cyaba kirimo kwigwaho mu kanama k'amahoro n'umutekano ka Loni. U Rwanda rero rwumvikanye kenshi ruvuga ko amakuru y'iby'umutekano ku Rwanda anyura mu binyamakuru byo muri Uganda aba atariyo, ko ahubwo ari icengezamatwara. Ngayo nguko rero kugeza ubu aya makuru ari gutangazwa n'iki kinyamakuru cyari muri Uganda. Ntabwo u Rwanda rurabyemeza cyangwa ngo rubihakane, nubwo rudasiba kubihakana, ruvuga ko amakuru menshi aba ari gucicikana mu binyamakuru byari muri Uganda aba ari ibinyoma. Dore rero aya ni makuru nari mfite muri aka kanya. Nizere ko arangije gukora subscribe niba utarayikora ahita uyikora nonaha. Kanya gato ngiye kuza nkuzaniye andi makuru mashya kandi agezweho. Nkubutsa ko iyi ngiyi ari GCTV.